4 تصريحات خطيرة لشخصيات صهيونية تكشف دموية الاحتلال. التصريح الأول لوزير الدفاع الإسرائيلي، شاهدوا ماذا يقول: אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. التصريح الثاني لحاخام يهودي: There is no mercy. You may think you're being merciful to a child, but you're not being merciful to the child. You're being vicious to the ultimate victim that this child will grow up and kill. Because the ideology that that child will grow up with is even worse than the ideology of his father. Hence the reason why the Torah in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16, says, rules of war, Lo techaye kol neshama, do not allow anyone to remain alive. Nothing. No mercy. Furthermore, the book of Deuteronomy, chapter 25, verse 19, Macho et zecher Amalek, completely erase any memory of Amalek, which means men, women, and children, the Torah says, do not have the right to exist. التصريح الثالث لوزير التراث الإسرائيلي: قال وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو في تصريحات لوسائل الإعلام إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هو إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة. التصريح الرابع لأديب إسرائيلي شهير: עלו והצליחו, תכסחו אותם כמה שיותר, שלא נשאיר מהם זכר, שלא הם, לא אמא שלהם, לא הילדה שלהם, לא התינוקות שלהם, אסור להם לחיות לחיות האלה. אתה יש לך שכן ערבי, אתה לא תחכה שהוא יבוא אליך הביתה, תיכנס אליו הביתה ותירה. والسؤال هنا: ماذا لو صدر هذا الكلام عن شخصيات إسلامية؟ وهل تعتقدون أنها ستمر بدون تحركات عالمية